Ndiko livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belran News one vha tshi kha ḓi avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Vhorasaintsi u bva kha ḽa Mexico na Canada vho tumbula tshaka mbili dza ngwenda dzi sa ḓivhei kha saintsi. Tshaka idzo dzi wanala zwiṱangadzimeni zwa Cozumel na Banco Chinkoro nnḓanyana ha Yucatan Peninsula. U ya nga vhorasaintsi, mawanwa avho o bvisela khagala nḓivho yo ṱanḓavhuwaho nga ngwenda dza dzhango ḽa Amerika devhula. Tsedzuluso yavho i khou ita khuwelelo ya uri hu khwaṱhisiwe maga a tsireledzo ya ngwenda. Mawanwa a tsedzuluso o gandiswa kha dzhenala ya molecular phylogenetics and evolution. Kha bammbiri ya tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhenala ya Nature Communications, vhorasaintsi vha ri vho wana vhuṱanzi ha uri thavha dza ice dzi fanaho na dzine ra dzi vhona kha ḽa Antarctic ṋamusi dzo vha dzi tshi wanala vhubvaḓuvha ha vhuendelamashango ya UK kha miṅwaha ya zwigidi zwa maḓana mavhili yo fhelaho. Mawanwa a tsedzuluso o ḓitika nga data u bva kha zwivhumbeo zwa shango zwo vhulungwaho lwanzheni. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Scott Polar Research Institute u bva Yunivesithi ya Cambridge. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News vha si yango bvela phanḓa na u ri tevhelela, hune arali hu na mafhungo ane vha tama ri tsha sala murahu vha ri founela kha 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi ane nda vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Wanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.